yarone kamuhereza hatara ntiro kwashaka kumurinda ngo abashabe mwakaguru ebiyatandire buriya natandika bitakuza. Justin abantu zo muri Kabingo Town Council aho abwiye n'abebembezi bo mu Town Council bebembeye meya wa Kabingo Town Council Godfrey Mukiga hamwe nabo bukiko bwa Local Council 1 na Local Council 2. Urumureme ndize aba bebembezi bita aho kwa chairperson wasanga umusebi yawe bariya batusinga kujya mu mabere y'Istina n'ubwira kikubasha kuba mu wantu wansamba ngabura kumugambira Justine byakoze birungi na munywano wasamba tatira Justine njumanyisa muti eiza kintu munywano we ni mubiha ningati mugambira iki Justine akoze. Justina yebazwe ahabwira abantu ha murundo ogu kutora nabebembezi bakargombye din nenganda nkoreka batora nabakozi kuza kubashakira no korentunguka kanyangwa nguro mukazi katumeze nawaze kuriyo akire hati ndeba ngo abantu baragahamura mu kumurikira kandi tikikatura akire bene twakire nani bashaba mureke turunde umwebembezi twineki ensho kandi shunga nimba mukimanyesho mukugambira abantu banyu. Meya Mukiga hagize ngo kutera ubururu bwe 2021 bakatera amahungu bayeshanga batoreye n'abebembezi ababarebize ekiretsire bimwe okucumbagira itwe namunga bizingo kandi isindiro tamukanso ite wana leo destino kamuna kwa posto sezi ndi bila bagradu orkujwekere minyeto omukanso ya district Isingiro Nsamba hagambere kubashobeirwe ahabwemeremwe omuri Kabingo Town Council kukorwa biguru bya mpsi na munonga abayombekera katare kugira ngo mwanya ko kwaza ngo tugirira gutunga atsi burizo wabanozana na Manchester omuzani wa wakwato mpira no mababera ngo yakwato mpira bisi tugantu kizaza wakisosente zaza kamparase kandi ziza budget ziza buri kimwe ziza kusoroza imisoro zikandi zitakutukaza zikatwara ku mwanya kirura twavuga president bakabira bakakunda umwanya bakutware hati yo mwanya wo kutusinga tuyizana kwizira billion zinga billion 10 ati billion 10 kuzukwiza bakombeka resource center area district esete kuzukwiza ya tubire iwe ko munyisingiro ikikambi kwatara hoka kwanyuma abwe n'abacyara b'ibigombe by'abacyara bitano omurka gwanya kigera omurka garama omyanye tariyemwe abamugambire kubashaziremo kumwegeitaho okurebeka ngo yagaruko mu ishengero. Justin habwira abacyara korana mani kandi bakegeita hamwe okurebeka ngo babingo bworo yabaraganiso kubahwera ombe bamushabire ebiromo n'amatungo niza kurafitseho aho kwaro groupe ndishu twatangira ka Town Council kuriya so azatwa bonka mwe bari gukora ikibiyo kandi kindi kukunda kukwatana nini ngenda kukwatana n'abantu abikiriye ni nyankirwa narshi no yankirwa kugira ngo atabanze bingi kandi bayambirwa kandi ni woro kuyamba wahindika atwashanga abantu begitsire abantu bende kintaki kandi kiza kuyamba